Assalomu alaykum, hurmatli Bulutluk Media'nın katlanuvchilari, amansizlarmi? Ушинтип Angliyaga dagы kelip kaldık. Pegasus degan firmanın samolyotu. 200 adamday geldik. Arka uluslar var içinde. Şu Angliyanın aeroportu. Öte soğuk şamal ekan bu jaq. Bizning kuzga o'xshash ekan. Kırgız'ın jigitleri 6 aylık sezonlu жұмышқа geldik. Sizlerge gelecekte daha videolarda tartip ko'rsatib bermoqchimiz. Қолдау ретінде подписаться болбосаңыздар, подписаться болып, лайк басып, ой пікір жазғанын ұмытпайсыз. Учурда Лондондобуз. Лондон эл аралык аэропорт. Паспорт контролға да келіп қалдық. Текшерүү болот бұл жерде. Анан сыртқа чыгабыз. Мекендештер аябагандай көп. 6 айлык сезонный жұмышқа келгенбиз. Аэропортта электр метро окшогон poyuz geldi. Şurada gidelim degan mesela. Dak nimaga? London'dan aeroportu kızıktı dele bir şeyler görünmeydi. Öte okumuş dele emes eken. Jönököy. Yeah, no, I hadn't. I hadn't done the House of the Dragons.